So today my topic is what is good news. Ajira basis kono susamachar. The good news is what Christ has done on the cross for you and for me. That is called is susamachar. जोटा प्रभु जीशु क्रिस्ट उपरे आपण निमंते मन निमंते जो कार्य करछि ताको कहନ୍ତି सुसमाचार. And he rose again on the third day. से पुणी तृतीय दिन रे मृत्यु उठिले. एटा होछि समस्त गोपाय for a whole human being. It is good news. समस्त मानव जाति एटा होछि प्रकृत सुसमाचार. For me, more fine. Number one, that is knowledge. God gave me knowledge when I was faint in wisdom. प्रभु जीशु मते जते दुर्बल बुद्धि कमजोर थिले सेते प्रभु बुद्धि देले बा he has been giving in my life बा देई आसी अछंती एटा होछि मो पई सुसमाचार. And second is happiness, खुशी. He gave me happy, he is giving me, he has been giving in my life from the all circumstances the happiness. समस्त पतरे समस्त परिस्थिति में प्रभु जीशु खुशी देउछ एटा होछि मो पई सुसमाचार. Number 3, he gave me free gift of God is grand position in heaven. स्वर्ग रे मते बिना मूल्य रे बा बिना मोर टैलेंट रे बिना बुद्धि रे मते प्रभु मते स्वर्ग रे मते जागा दे एटा होछि मो पई सुसमाचार. So we can understand from this, the Bible says, I gave the peace to you, not as world gives. मु तुमन सुख प्रदान करि जाउछि जगतर सुख परिनु किंतु मोर सुख मोर शांति कहउछि एटा होछि हमन पई सुसमाचार. The Bible says, I become a poor so that you can reach. It is good news to all. Bible कहउछि मु प्रभु जीशु पुनी गरीब होइले एति पई जे आमे धनी हेबा पई. So the poor it is good news. Poor become rich. But गरीब पई धनी हेबाटाई ता पई सुसमाचार. कोडे मूर्ख पई बुद्धि पाइबाटाई ता पई सुसमाचार. You can see from the chapter 42:7 it says, blind have eyes for him, that is good news. But अंध पाई अंधरु मुक्ति हेबाटाई ता पई सुसमाचार. गोटे पापी लोक बा आमान और पाप पाई जो हम प्रभु कहले सेटा होछि आमान पई सुसमाचार. He deliver us from the wage of sin. आमान पाप रो दंडर हम मुक्ति को सेटा होछि आमान गुड न्यूज सुसमाचार. Maybe it could be anything else for you. वो त आपन मान अन्य किछि म देई पारे. वो त आपन तो मिराकल लेई पारे. Maybe wealth, knowledge, anything else. आपन मन वो तो अन्य मध्ये किछि पारे. धन संपत्ति आश्चर्य कर्म कले प्रभु आपन सेति पय सेटा आपन पाइ गुड सुसमाचार. So through this through this small information, good news is what Christ is fulfilling our requirement, that is called is good news. प्रभु जीशु जो हमरा आवश्यक जिनिस को पूर्ण करूछि ताको भी कहंती सुसमाचार बा भलो लागुती बा समाचार भी कहंती सुसमाचार. So remember, Christ says have done many things in our life, that is called is susamachar. May the mighty bless you through small information.